Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ade kodra duwas kole fahun algon menna mi baddal kura Ramadan mahaki Allah subhanahu wa ta'ala eta gotakun ehem masar takavure ma kurava mativeri kurava fa masare ege tereng ekame gotuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith ful kurava fave shahran la yanqusan de maheve e de mahuge duwas nawavis duwas kamuga vias e de mahuga kura alukanta hoge darumaya thawab Allah subhanahu wa ta'ala tiris duwahuge e muddata devva e de mahaki Ramadan maha hajju mahe fitr eid e Ramadan maha ka fahuga anna Ramadan maha bodu eid nuwata adha eid e masare gamiwa dhul hijja mahe ehma mi Ramadan maha libigenwa mativeri ekkanta